kuliqiniso esingesilibalekele lamuhla sitothola imiklomelo yethu lesichase ngayo nge-Eclipse lokuma prizes alomnyaka wa 2024-2025 siyaconza lokuthi lama prizes ethu sitawathola ngokwemisebenzi yethu angeke nje bese usebenta ngalayo hola ngale kungaba nje kubongela emacembu emilawo laphumelele lahlabene latabathola ama prizes awo lamuhla umuntu akushilo lokho ku-Eclipse sibonga sicethi kuye lo nguyena angisponsor wethu usolo uyasichasa iminyaka iyalandzelana angeke lokuthi kuthathe kalula thina lesidlalisa lebhola kuye kube buhlungu ukuthi udlalisa ibhola bese kugcineni labantu abathola lutho siyabonga nje kakhulu ku-Eclipse and siyabonga kakhulu umuntu akasho lokuthi lokho kutshengisa ukuthi Eclipse ibhola yaseshiselweni ukuyithandzile kakhulu and lokuncane lesingakwenda thina simacembu sibaphathi bebhola ku-region nathi sonke lesikhuthinzeka kwebholeni ngaba ukuthi Eclipse nathi simthandze njengoba naye atshengise ukuzithandza kangaka umuntu wena ngabe umthandza uyayimente letintfo lafise usitendeke ngakuye and kungendeki ukukhandze lo muntu so umkhubile ngisho kanjalo kakafishane sengitawuphetha sisibonga nje kakhulu le sponsorship because le sponsorship lesentiwa ngiledi company lefana ku-Eclipse umuntu angasithatha kancane kani sicontributor kakhulu even nasemimango yesisho udlala lebhola nje ukhanza ukuthi uyasihlanganisa simimango lehlukene na ungabuka nje lana sinebantu labaqhamuka kuphi nakuphi ungamangala nasingamuntu athisho ukuthi uqhamuka kuphi hlanganiswa ibhola and lebhola lokusihlanganisa kwayo kakhulu le sponsorship lokwente ukuthi sikhone ukuthi sigcine sihlangene kaso ngaphandle kwaloko ibhola baholi ukhanza ukuthi iyazivulela emathuba le sponsorship nge-Eclipse isivulela amathuba lamanenge amathuba ngaba ngisho namathuba emisebenzi ukhanza ukuthi isegcina ayavuleka and again through such sponsorships ukhanza ukuthi sihleli nje lana sitawugcina sesi-uplifted somehow akhanze sekathuthukile ngenxa nje yebhola siyabonga nje kakhulu ku-Eclipse and sibulala emabhodlela asemacembu aseshiselweni Super League umuntu usekagcina singasho lokuthi sinaleli themba lekuthi lobudlelwano lobukhona ku-Eclipse nebhola sishelweni angeke buze buphele utawuchubeka kube khona siyabonga